Zdravo svima, ja sam Filip i dobrodošli u prvi Photoshop tutorial na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da u par jednostavnih koraka uklonite bilo koji nepotreban objekat sa slike. Pa hajde da krenemo. Za početak je neophodno da selektujemo deo fotografije koji nam ne treba ili smeta. Jedan od načina kako je to moguće uraditi je korištenjem Lasso Tool ili Quick Selection alatke. Kada ste selektovali taj deo fotografije, idite na karticu Edit, a nakon toga odaberite opciju Fill. U novom prozoru pod stavkom Contents odaberite opciju Content Aware i kliknite OK. Nakon par trenutaka, nepotreban deo slike je obrisan, a da biste uklonili celu selekciju, koja nam više ne treba, pritisnite Ctrl i taster D, odnosno Command i D na Mac računarima. Drugi način kako možete preciznije obrisati neki objekat sa slike je da koristite Spot Healing Tool alatku. Na primjer, hteo bih da obrišem ove oznake koje se nalaze na brodu sa slike. Da bih to uradio, potrebno je da odaberem pomenutu opciju iz Tools menija, a nakon toga da jednostavno selektujem željeni deo slike. Kao što vidite, tekst sa broda je također obrisan i izgleda kao da nikad nije bio na fotografiji. I za kraj, da bi se sačuvali sliku, kliknite na karticu File, a zatim na Save As. Nakon toga, dodelite ime fotografiji, odaberite format i mesto u računaru gde biste hteli da je sačuvate. To je bilo sve za danas. Ako vam je ovaj tutorial bio koristan, like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Do tada, veliki pozdrav i svako dobro!